ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид ва савсан ғайёрзода. барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат сол аз сол шумораи ҷавонони то синни даъватӣ ба таври ихтиёрӣ зиёд мегардад ки ин аз ҳисси баланди ватандӯстии онҳо дарак медиҳад. имсол низ дар маъракаи даъвати навазкарон дар шаҳру ноҳияи мамлакат ҷавонони ба синни 18 расида бо эҳсоси масъулияти баланди ватандорӣ, иҷрои рисолат ва қарзи шаҳрвандӣ хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро ихтиёр карданд. шарҳи Маҳмадалӣ Сафар. тарбияи ҳарбӣ ватандӯстӣ асоси муваффақиятро дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ташкил медиҳад ки тадриҷан дар ин самт бо амалӣ кардани тадбирҳои саривақтӣ пешравиҳо назаррас аст. зиёд гардидани шумораи ихтиёриён барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат баёнгари баландгардидани ҳисси ватандӯстиву ватанпарварии насли ҷавони кишвар буда азму иродаи ин қишри ҷомеа дар ҳифзу ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва таҳкими истиқлолият беш аз ҳар вақти дигар қавӣ мегардад. дар тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон насли калонсол падару модарон мақомоти ҳамаи зинаҳои ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ фаъолона саҳм гузошта хизмат дар артиши миллиро рисолати фарзандии ҳар як ҷавонмард дар назди ватан, миллат ва давлати худ ба фарзандон талқин менамоянд. бо назардошти он ки сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар асосан аз ҷавонон иборат аст, тарбияи ватандӯстӣ ва тақвияти ҳисси миллии сарбозон яке аз масъалаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад. дар робита ба ин ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба омӯзиши таърихи халқи тоҷик ифтихор аз он ва гузаштагони шарафманди хеш, қаҳрамонони миллӣ ва дигар фарзандони сарсупурдаи миллат муҳим ва саривақтӣ буда, ин масъала зимни ҳар як мулоқоту вохӯриҳо бо ҷавонон махсус таъкид карда мешавад. бо дарки он ки ватандӯстӣ бояд сифати ҷудоинопазир ва эҳсоси қалбии ҳар як шаҳрванди бо нангу номуси мамлакат бошад, ҷавонон бештар бо майлу иродаи хеш хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакатро сарбаландона ихтиёр кардаанд. дар шароити феълӣ хизматчиёни ҳарбӣ бо ҳушёрию зиракӣ, ҷаҳонбинии васеъ, дараҷаи кофии омодагии рӯҳию ҷисмонӣ, садоқат ба ватан, ҳифзи манфиатҳои давлату миллат ва маҳорату малакаи муосири касбӣ дар қувваҳои мусаллаҳ бо шарофона қарзи шаҳрвандии хешро адо менамоянд. ҳукумати мамлакат барои қувваҳои мусаллаҳ то имрӯз садҳои иншооти замонавӣ бунёд карда ба хизматчиёни ҳарбӣ шароити беҳтарини хизматро фароҳам оварда, бо истифода аз имконияти мавҷуда ҷиҳати мустаҳкам гардонидани заминаи моддию техникии ҷузъу томҳои низомӣ, тақвияти иқтидори мудофиавии кишвар ва баландбардоштани ҳифзи иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ тадбирҳои заруриро амалӣ кардааст. хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ аз гузаштаи пурифтихору ибратомӯзи миллати фарҳангиву солдӯст, соҳибмаърифату тамаддунсоз ва ободгару созандаи тоҷик сабақи мардонагӣ гирифта ба ватани аҷдодии худ давлати соҳибистиқлоламон содиқона хизмат менамоянд. қувваи барқе ки дар ҷумҳурии тоҷикистон истеҳсол карда мешавад, асосан тавассути нерӯгоҳҳои барқи обӣ тавлид гардида аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. соли равон бо мақсади таъмини аҳолии мамлакат бо қувваи барқ иншооти тавлидкунандаи барқ дар нерӯгоҳи барқи обии Норак аз таъмир бароварда шуданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. нерӯгоҳи барқи обии Норак яке аз иншооти калони гидроэнергетикии мамлакат маҳсуб ёфта дар ҳоли ҳозир асоси таъминкунандаи аҳолӣ бо нерӯи барқ ба шумор меравад. дар доираи омодагиҳо ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуда, агрегатҳои нерӯгоҳи барқи обии Норак марҳила ба марҳила таъмиру таҷдид карда мешаванд. ин нерӯгоҳи барқи обӣ дорои 9 агрегат буда, то имрӯз як агрегати он таҷдид ва 5 тои дигари он таъмир карда шуда, 3 агрегати дигар низ дар оянда аз таъмир бароварда мешаванд. корҳои таъмири капиталӣ дар гидроагрегати рақами 2 ба анҷом расида истодааст. бояд қайд кард ки мувофиқи нақшаи таъмири таҷҳизотҳои асосӣ ҳамасола мо таҷҳизоти асосии нерӯгоҳро дар давраи баҳору тирамоҳ ба таъмирҳои капиталӣ ҷорӣ ва миёна мебарорем. аз ҳамин сабаб имрӯз корҳои таъмирӣ дар гидроагрегати рақами 2 ба анҷом расида истодааст ва мо имрӯз гидроагрегати рақами 2-ро ба кор дароварда ба таъмири миёнаи гидроагрегати рақами 4
шурӯъ менамоем. сари вақт таъмиру таҷдид кардани агрегатҳои нерӯгоҳи имконият фароҳам меорад ки фаъолияти мунтазами ин иншооти калони гидроэнергетикӣ ҷиҳати иҷрои саривақтӣ тадбирҳои омодасозӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда мутахассисон дар ин самт ҳамарӯза фаъолият менамоянд. айни замон корҳои таъмири агрегатҳо идома дошта мутахассисон кӯшиш бар он доранд ки дар муҳлати муайяншуда онро иҷро намоянд. обанбори нерӯгоҳи барқи обии норак захираи асосии энергетикии ҷумҳурӣ маҳсуб ёфта оби он асосан аз пиряхҳо ташаккул меёбад. тибқи таҳлил ва омӯзиши коршиносони соҳа бо назардошти кам будани боришот ҳаҷми оби обанбор назар ба ҳамин давраи соли гузашта бештар аз 2 метр кам мебошад. ин обанбори асосии обе аст ки мо аз ин барқ истеҳсол мекунем ва зимистон мардумро бо барқ таъмин мекунем. ҳамин обанбор тааллуқ дорад ба тамоми мардуми тоҷикистон. обанбори танзими яксола мебошад ва дар як фасли зимистон мо дар ин 53 метр оби захиравӣ дорем. тавре дар муроҷиатномаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар моҳи июл қайд шуда буд, имсол дар болооби дарёҳои вахшу 5 захираҳои об ба қадри 50% кам буд. вале ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати барқи тоҷик тамоми чораҳоро ба истифода доданд ки обанбор дар об пур шавад. аз он ҷумла шартномаҳои байнидавлатие ки мо барои содироти барқ ба давлатҳои ҳамсоя доштем қатъ карда шуданд ва ҳама ин имконият дод ки 2 сентябри соли 2020 обанбор пурра аз об пур карда шавад. вале имрӯз мо бояд онро огоҳ бошем ва бояд ҳар кас ҳис кунем ки аз барқ сарфакорона истифода бурдан дар кор. мо дар ин обанбор ҳамагӣ 53 метр захираи об дорем ки ин барои тамоми ҷумҳурӣ аст ва зимистон мо ҳамин обро истифода бурда мардумро бо барқ таъмин мекунем. аллакай то ин дам аз ин обанбор зиёда аз 2 метр аниқтараш 2 метр 30 сантиметр об хароҷот шудааст. яъне ки мо аз он захираи зимистон аллакай зиёда аз 2 метр оби онро истифода бурдем. ин ҳолат ҷои ташвиш ва нигаронӣ надорад, зеро тирамоҳи имсол назар ба соли гузашта нисбатан гарм омад ва дар ин шабу рӯз эҳтиёҷоти аҳолӣ бо қувваи барқ камтар аст. танҳо маданияти баланди сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ масъалаи муҳим ба шумор меравад. тавре мутахассисони мо ҳисоб карда баромаданд, агар муштариёни нерӯи барқ аз ҳисоби аҳолӣ дар як шабона рӯз дар муддати 1 сол як лампаи 50 ваттаро сарфа кунанд, ин дар 1 сол баробари 657 мегаватт нерӯи барқ мешавад ки агар инро мо аз рӯи маблағ гӯем 150 миллион сомонӣ мешавад. мо ҳамин ки тугмачаро зер кардем, нури барқ хонаи моро гарму мунир мегардонад. вале мо бояд фаромӯш накунем ки аз истеҳсоли барқ то интиқоли барқ чӣ қадар душвориҳоро пушти сар мекунем, чӣ қадар маблағҳо хароҷот мешавад ва барои ҳамин ҳам вақте ки мо барқро истифода бурдем ҳамчун мол ҳамчун маҳсулот бояд ҳаққи онро пардохт намоем. имрӯз давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади дар ҳама фасли сол пурра таъмин кардани аҳолӣ бо қувваи барқ тадбирҳои муҳимро роҳандозӣ намудааст. имрӯз бояд шаҳрвандон хуб дарк намоянд ки сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ пеш аз ҳама ба буҷаи ҳар оила манфиати иқтисодӣ оварда дар навбати дигар имконият фароҳам месозад ки дар давраи тирамоҳу зимистон эҳтиёҷоти барқистифодабарандагон пурра қонеъ карда шавад, зеро сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ қарзи шаҳрвандии ҳар сокини мамлакат аст. Нуриддини Қурбон, Меҳрӯзи ҷумъа, барои барномаи ахбор. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорӯх корҳои ободониву созандагӣ бо суръат идома дорад. дар партави сиёсати созандаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва кӯмаки шарикони рушд бахшида ба таҷдиди 30-умин солгарди истиқлоли давлатии мамлакат дар шаҳри Хорӯх боз як муассисаи таълимии замонавӣ бунёд мегардад. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши омоданамудаи ҳамкоронамон дар ин хусус.
با بنیاد و مورد استفاده قرار دادن بیناهای معاصر تعلیمی سطح صفت دانش‌اندازی خوانندگان در ولایت باز هم بهتر و خوبتر گردید. در قطار دیگر انشاء جشنی ساختمان بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 که در محله سیدمیر عبدالرحمن و شهر خاروق ساختمان جریان دارد دلیل گفته‌های بالا میباشد. بنیاد این انشاء ماه مارس سال جاری شروع گردیده تعداد زیادی ساکنان ولایت به کار جلب گردیدند. ساختمان مؤسسه نامبرده با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان همکار مبلغ گذاری گردیده است. عین حال طبق لایحه تحکیم صلح و ثبات توسط ساختمان اینفراستراکچوری مهم در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان برای ساختمان مؤسسه زمانوی زیاده از 600,000 یورو روانه گردید. جهت آشنایی پیدا کردن از رفت کارهای انجام داده شده نمایندگان شریکان رشد از این انشاء دیده نموده و ساختمانچیان بابت در سطح بلند انجام بخشیدن کارهای بتون خوابانی و آرماتوربندی در آشیانه دوم بنا اظهار قناعتمندی نمودند. قید داشتند که عین زمان کارهای ساختمانی در این مؤسسه تعلیمی جمعیت دارای مسئولیتش محدود عمل 2014 به ذمه داشته الکی تا به امروز 45% کارهای ساختمانی به انجام رسانیده شده است. در بنای ساخته شونده 60 نفر ساختمانچیان محلی به کار تامین شدند. مؤسسه از 2 آشیانه و 11 صنفخانه برهوا، آشخانه، کتابخانه، خانه معلمان، صنفخانه‌های فنی عبارت بوده برای 450 جای نشست در یک بست پیش بینی گردید. بنا به اطلاع مسئولین جمعیت معماران با مسئله خصوصیت ساختمانی تامین بوده همواره می‌کوشند که باقی مانده کارهای ساختمانی را تا آخر ماه نوامبر به اتمام رسانند. با پایان رسیدن کارهای بتون‌ریزی و خشتچینی مسئولین نیت دارند که دیگر جمعیت‌های ساختمانی را نیز به کارهای اندوهگری و آرایشی داخل بنا سفربر سازند. مؤسسه تعلیمی در روزهای جشن سومین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده خواهد شد. در این ردیف و راستا با مقصد امین نگاه داشتن باشندگان ولایت مختار کوهستان بدخشان از هر گونه آفت‌های طبیعی یک قطار برنامه‌های مهم پیاده گردیده ایستادند. زیر لایحه ساحل مستحکم کنی در محله شریف آباد شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان در دایره لایحه تحکیم صلح و ثبات توسط ساختمان اینفراستراکچوری مهم در شهر خاروق تطبیق شده ایستاده است. لایحه مذکور از ماه اپریل سال روان شروع گردیده عین حال مسافه 300 متر کارهای ساحل مستحکم کنی در شفت دریای پنج و غوند انجام داده شدند. طبق اطلاع راهبر لایحه 270 متر دیگر کارهای ساحل بندی در این مسیر با مبلغ گذاری شریکان رشد عملی می شود. تمام تکنیک و مکانیزم های صحوی از جانب جمعیت های وطنی برای پیشبرد کارهای ساحل مستحکم کنی در این محله آسیب پذیر شهر جلب گردیدند. کارهای ساحل بندی را متخصصان صاحب تجربه جمعیت دارای مسئولیتش محدود خاک به عهده داشته 15 نفر ساختمانچیان به کار جلب می‌باشند. این لایحه خطر آبخیزی و اروزیای زمین را در این محله پورا از میان برداشته خطر احتمالی شستشوی خانه‌های استقامتی همشفت دریای پنج و غوند را از میان خواهد برد. تقویت بخشیدن تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه عبدالرحمن جامی. این نوبت در دهه فرقت دهات دوستی ناحیه با سهم صاحبکاران وطن دوست ورزشگاه معاصر بالا پوشیده ساخته به استفاده داده شد. گزارش در این خصوص. ورزشگاه بالا پوشیده در یکی از دهه‌های دوردست جماعت دهات دوستی ناحیه عبدالرحمن جامی با طرح زیبا و معاصر و مطابق به طلبات معیارهای استاندارد ساخته به استفاده داده شد. از روی طرح و نمای ظاهری انشاءات ورزشی بزرگ با حشمت بنیاد گردیده برای جوانان و نورسان دهه فرقت ناحیه عبدالرحمن جامی امکان بیشتری مشق و تمرین نمادهای گوناگون ورزش را فراهم ساخته است. تالار بالا پوشیده ورزشی با سهم عائله خوجم قلف بنیاد گردیده پدر و پسر در زمینه دستور و هدایت‌های سازنده حکومت مملکت تصمیم ذهنی را مورد هدف‌های آبادانی قرار داده برای برگزاری مسابقه‌های گوناگون ورزشی و چهاربینی‌های ناحیه عبدالرحمن جامی و ناحیه همشفت یاغان شرایط فراهم آوردند. اقدام گرفته ماند برای 30 سالگی ورزشگاه ساختیم برای تابستان زمستان در دهه جای بازیکنی یگان جا نبود. والیبال، بسکتبال، چی نمود سپورت بازی کردن گیرند. در دهات دوستی ناحیه عبدالرحمن جامی بنیاد نزدیک به 70 انشاءات به نقشه گرفته شده بود که الکی 70% انشاءات مذکور فعال گردیده بر نفع ساکنان روستا استفاده می‌گردد. در روستای استقبال از 26مین سالگرد کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان عائله آبادکار قریه مذکور انشاءات بزرگ و زمانوی ورزشی را مورد بهره برداری عموم قرار دادند. طور اطلاع دادند کارهای ساخت و ساز در این تالار همگی یک چند ماه پیش آغاز گردیده در گوشه از این محل زیبا
قامت افروخت. اکنون نورسان و جوانان دهه فرقت و هم روستاهای همشفت در ناحیه یوان امکان دارند که از این مجموعه ورزشی برخوردار گردند. ما رحمت کلان میگیم که حکومت جمهوری و صاحبکار برای ما این ورزشگاه را ساختند. ما در وقت‌های خالگی در اینجا آماده بازی‌های ورزشی کنیم. ورزشگاه برای بیشتر از 300 نفر تماشابین پیش بینی شده. برای ورزشکاران اتاق‌های ایلاوگی ضروری هم به نقشه گرفته شده است. اویله خوجم قلوفا در ناحیه عبدالرحمن جامی آینده نیت دارند که باز یک کارگاه خرد دوزندگی بنیاد کرده در کشاندن خط آب نوشاکی برای ساکنان محل سهمگذاری نمایند. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. бахшида ба таҷдили рӯзи конститутсия ва ба истиқболи 30-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии олмон конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро бо забони олмонӣ тарҷума намуд. сафири ҷумҳурии тоҷикистон дар олмон ки конститутсияро аз забони тоҷикӣ ба олмонӣ тарҷума кардааст изҳор дошт ки мавҷудияти тарҷумаҳои дузабонаи санадҳои меъёриву ҳуқуқии дорои эътибори олӣ ба якдигарфаҳмӣ ва рушди минбаъдаи муносибатҳои кишварҳо мусоидат менамояд. мавриди зикр аст ки тоҷикистону олмон тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ ҳамкориҳои гуногунҷанбаи худро аз ҷумла дар самти робитаҳои байнипарлумонӣ, таҳкими адолати судӣ, такмили қонунгузории судӣ, арбитражӣ, мусоидат дар барномаҳои мубориза бар зидди коррупсия низ ба роҳ мондаанд. мавзӯи дигар, пахтакорони ноҳияи хӯросон бо ҷамъоварии 9908 тонна пахта нақшаи муайяншударо таъмин карда барои ҷамъоварии ҳосили дар саҳро буда азму талош доранд. гузориши худойдоди раҷаб ва искандари саид. соли равон кишоварзони ноҳияи хӯросон дар майдони 4374 гектар кишти пахта гузаронида бо истифода аз тухмиҳои хушсифати хориҷиву ватании хатлон 2014 флеш кармен бо риояи омилҳои агротехникаи парвариши пахтазор тавонистанд дурнамои истеҳсолиро ба 101% расонанд. маҳз бо дурусту оқилона ба роҳ мондани фаъолияти пурсамари ситоди ноҳиявӣ кишоварзон бо гирифтани ҳосили фаровони пахта ба фатҳи қуллаи мурод ноил гардиданд. кишоварзони ноҳияи хӯросон аз рӯзҳои мусоиди офтобӣ истифода карда тавонистанд дурнамои истеҳсолии пахта ки 9908 тонна муайян гардида буд бар зиёд таъмин намоянд. айни замон раванди ҷамъоварии ин зироат бо теъдоди зиёда 3000 нафар чинакчӣ ҷараён дошта деҳқонон кӯшиш намуда истоданд ки ҳосили дар саҳробударо ғунучин карда ба хидмат супоранд. имсол дар майдони 4374 гектар кишти пумадона дар ноҳияи хӯросон гузаронида шуда буд ва баъд аз гузарондани абробатсия ба ҳар як гектар 22,6 сентнери рост омад ки нақшаро ташкил дод 9908 тонна. ҳатто имрӯз хушбахтона аз тарафи хоҷагидорони кишоварзони ноҳияи хӯросон дурнамои пахтаро 9910 тонна ҷамъоварӣ карда ба нуқтаҳои қабул ва коркарди пахта дар ҳудуди ноҳияи хӯросон ва берун аз он супориданд. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи хӯросон аввалин шуда хоҷагиҳои пахтакори ҷамоати деҳоти ҳилолӣ дурнамои истеҳсоли пахтаро таъмин карда буданд. дар ҷамоати мазкур аз оғози ҷамъоварии ҳосил коро муташаккилона ба роҳ монда тариқи ҳавасмандгардонии чинакчон маъракаи ҷамъоварии пахтаро вусъат бахшиданд. хоҷагиҳои деҳқони ҳудуди ҷамоати деҳоти ҳилолӣ боз сарбаландона нақшаи пахтаро иҷро намудем. хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳастанд дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ҳилолӣ ки 35 то 40 сентнер пахта ҳосили нағз ба даст оварданд. дар ин ҷамоати деҳот хоҷагии деҳқонии ҳусейн ҳамчун мактаби таҷрибаи пешқадам дар самти пахтакорӣ донисташуда ҳамасола бо гирифтани ҳосили баланди пахта аз аввалинҳо шуда дурнамои истеҳсолии хоҷагиро иҷро менамоянд. тибқи тавсияи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияи хӯросон якчанд намуди навъҳои пумадона тавсия дода шуд ки аз қабили хатлон 2014 хуҷанд 67 флеш ва якчанд намуди навъҳои хитоӣ ҳастанд ки дар шароити ноҳияи хӯросон мутобиқанд. дар ҷамоати деҳоти садриддин айнии ноҳия низ хирмани 3475 тонна пахта ороста гардида дурнамо сарбаландона таъмин шуд. дар ин хоҷагиҳои бобошер, хоҷагиҳои бегиҷон, хоҷагиҳои саид, хоҷагиҳои хазина, ҳамин хоҷагиҳо
زیاده از 30 سنتنری حاصل به دست آوردم. کشاورزان جماعت دهات غلاآباد و جماعت دهات قزلقلعه نیز با استفاده از تخم‌های خوش‌صفت، رعایت عامل‌های اگرتکنیکی پرورش پخته‌زار دورنمای استحصالی را تامین کردند. با یاردم خواجگی دهقانی میبرویم در یک روز 170-180 کیلو پخته میچینیم. همه روزا پولی چینیش میتیان. در ناحیه کارخانه قبول و کارکرد پخته بهزاد فعالیت داشته، طبق شرطنامه با خواجگیداران حاصل جمع آوری گردیده را سر وقت قبول و کارکرد می‌نمایند. با اطلاع مسئولین کارخانه اقتدار استحصالی سالانه بیش از 10,000 تن پخته بوده تا امروز 2,500 تن آن را پورا کارکرد نمودند. خدایداد رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار از ناحیه خراسان. кишоварзони шаҳри Конибодом беш аз 14,000 тонна пахта истеҳсол ва нақша онро таъмин намуданд. дар корхонаҳои коркарди пахта бештар аз 90% ҳосили имсола ҳамчун ашёи хоми сонатӣ коркард шудааст. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. кишоварзони шаҳри Конибодом дар иҷрои барномаи давлатии рушди пахтакорӣ бо афзун намудани истеҳсоли ашёи хоми саноатӣ саҳми хоса доранд. хоҷигоҳии кишоварзӣ соли равон дар беш аз 6,000 гектар пахта кишту парвариш намуда ҳосили пешбинӣ намуда рӯёнданд. дар хоҷигоҳии кишоварзӣ барои саривақт ҷамъоварӣ намудани ҳосил ҳамаи чорабиниҳо амалӣ гардида беш аз 13,500 тонна пахта истеҳсол ва дурнамо таъмин карда шуд. дар соҳаи пахтакории шаҳри Конибодом беш аз 3500 хоҷигиҳои деҳқонӣ саҳмгузорӣ намуда соли равон ҳосили дилхоҳ рӯёнданд. истеҳсоли ҳосили аз дурнамозиёт натиҷаи истифодаи оқилонаи обу замин, истифодаи тухмиҳои хушсифат, навъҳои серҳосили пахта, иҷрои талаботи агротехника, шурӯъ аз тайёр кардани замин, кишту парвариши пунбадона мебошад. ҳаҷми асосии ҳосили пахта дар хоҷигиҳои ҷамоати деҳоти Пӯлотон, Патар ба номи Ғафурҷон Ортиқов, Раҷаб Ҳамробоев ва Эргаш Шарифов рӯёнда шудааст. дар ситоди ҳосилхундории шаҳри Конибодом ба ташкили кори ҷамъоварии пахта кашондан, қабулу коркард дар корхонаҳои коркард, чорабиниҳо амалӣ гардида, ҷамоати деҳот, раёсати кишоварзӣ, ҷамъиятҳои саҳмӣ, кооперативҳои тиҷоратӣ, хоҷигиҳои деҳқонӣ барои саҳмдорон, пахтачинҳою механизаторон шароити лозима ва чораҳои ҳавасмандкуниро андешиданд. хоҷагидорони ҷамъияти саҳмӣ ба номи Энаҷон Боиматова дар пахтакорӣ таҷрибаи кофӣ дошта, дар мавсими имсола низ ба истеҳсоли ҳосили меъёрии пахта муваффақ гардиданд. дар баробари дар ҷамъияти саҳмӣ ба номи Энаҷон Боиматова зиёд будани майдони кишти пахта мо аз ҳисоби баланд бардоштани ҳосилнокии он ҳаҷми истеҳсолро зиёд намудем ки аз ҳар як гектар 27,6 центнер ба ҳар як гектар рост меояд ки ин 110% дурнамои истеҳсолро ташкил медиҳад. дар як қатор хоҷигиҳои кишоварзӣ низ нисбат ба дурнамо аз 10 то 30% бештар пахта истеҳсолу ҷамъоварӣ карда шудааст. дар хоҷагиҳо ҳосили пахта дар моҳҳои сентябру октябр асосан ҷамъоварӣ карда шуд. ташкили кори самарабахшу саривақтии қабулу коркарди пахтаи хоҷагиҳо дар 3 корхонаи коркард низ яке аз тадбирҳои муҳими давраи ҳосилгундорӣ мебошад. дар маркази қабулу коргоҳи коркарди пахтаи ҷамъияти саҳмии Ҳабиб 2017 кор мувофиқи шартнома ташкил ва қисми асосии пахтаи хоҷагиҳо коркард карда шудааст. коргоҳи мо бо хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамкорӣ намуда аз онҳо наздики 2000 тонн пахта қабул намеда. ба ҳамин рӯз гуфтам мумкин ки зиёда аз 90% пахтаи қабул кардаро коркард карда тайёр намудем. дар хоҷигиҳои шаҳри Конибодом ба истифодаи навъҳои пахтаи селексияи ватанӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. беш аз нисфи масоҳати кишти пахтаро навъи ориёӣ ташкил медиҳад ва навъҳои селексияи олимони тоҷик Хуҷанд 67, Деҳқонбобо ва Дӯстӣ аз навъҳои асосиянд. гарчанде имсол камобӣ буд, бо истифодаи таҷриба деҳқонон ҳосили дилхоҳ рӯёнданд. ҳоло ҳам дар як қатор мавзеъҳои деҳоти шаҳри Конибодом дар пахтазор ҳосил мавҷуд аст. кишоварзон имкон доранд ва пешбинӣ намуданд ки ҳосили боқимондаро бо истифода аз рӯзҳои мусоиди тирамоҳ чида, баъд барои шудгори тирамоҳию заминагузорӣ барои ҳосили соли оянда чорабиниҳои агротехникиро амалӣ намоянд. миллати тоҷик аз азал соҳибфарҳангу соҳибтамаддун буда бо олимон ва осори адибони барҷаста шӯҳратиёр аст. дар доираи дастур супоришҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат бо мақсади дастрасӣ пайдо намудани сокинон бо осори гаронбаҳои миллати тоҷик чопи китоби тоҷикон ба роҳ монда шуд. гузориши ҳамкоронамон. бо мақсади шинохти дурусти таърих, тарғиби мероси маънавӣ ва суннату оинҳои мардуме ки таи асрҳо дар хотираи таърихи миллати тоҷик нақш бастанд,
با دستور رهبریت عالی مملکت جهت آموزش عمیق تاریخ پرافتخار خلق تاجیک شاه اثر باباجان غفوروف کتاب تاجیکان از حساب فوند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ گردیده تا جشن 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان به هر یک عائله مملکت تحفه کرده می شود. اقدام سرور دولت در سمت بازنشر کتاب تاجیکان و دسترسی آن به هر یک خانواده تشبوس بسیار سریوقتی و مهم در روند تشکل معنوی جامعه تاجیکان به شمار می رود. زیرا خواندن همین کتاب، دانستن جنبه های اساسی آن برای هر یک خانواده تاجیک امکانیت تشکل یک هویت فرهنگ سالاری، درک سهم اجدادان خود در تمدن بشریت را فراهم می آورد. به تاکید دانشمندان تاریخ پرافتخار خلق تاجیک مکتب بزرگ خودشناسی می باشد و هر یک شهروند مملکت وظیفه‌دار است که به آن ارج گذارد، وظیفه‌های درخشان قهرمانی و دلاوری گذشته خود را آموزد و آن را همچون اساس غایه وطندوستی و صداقت به وطن تشویق نماید. اقدام نجیبانه رهبریت عالی مملکت یعنی چاپ این شاه اثر و دسترسی تمام مردم کشور گردانیدن آن در شرایط کنونی، یعنی زمانی که هر یک فرد جامعه به خودشناسی و حفظ خاطره تاریخی خود بیش از پیش نیاز دارد، به گسترش احساس وطندوستی و افتخار ملی و بالاروی سطح معرفتناکی جامعه همه جانبه مساعدت خواهد کرد. زیرا تاجیکان ملت فرهنگی تمدنساز و نسل آریایی بوده، باید به تاریخ گذشته خیش هرچی بیشتر رو آورد و در قلب فرزندان مهر کتابخوانی و جستجوی علم و دانش را جای دهد. باعث خوشدید است که جناب عالی اقدام نمودند که کتاب بیزبال قهرمان تاجیکستان باباجان غفوروف دسترسی همه شهروندان جمهوری تاجیکستان شود و ما مورخان و عالمان تاجیکستان را خیلی قناعتمند نمود، زیرا که فرهنگ تاریخی، دانستن تاریخ گذشته خود برای نسل حاضر و نسل آینده اهمیت خیلی بزرگ دارد. جناب عالی که خود داننده خیلی مشهور تاریخ مشرق زمین و تمدن تاجیکان هستند، همه طرفه از مخزها و دستاوردهای علم تاریخ تمدن جهانی خبردار هستند. اقدام نمودند که هر یک فرد تاجیکستانی از گذشته خود، از آن خدمت‌هایی که باباجان غفوروف بهر معرفی تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک کردند آگاه شود. واقعا کتاب محصول عقل و ذکاوت مردم صاحب تمدن، عامل اساسی حفظ فرهنگ ملی و یکی از مهمترین واسطه‌های معرفتناک کردن اهل جامعه بوده، قابلیت سخندانی و سخنرانی را صیقل می‌دهد، دایره اندیشه و تفکر و جهانبینی انسان را وسع و او را به راه درست زندگی راهنمایی می‌کند. عبدالحمید نظیر، خال محمد دولت، مقصد اخبار. برنامه اطلاعاتی اخبار رو ادامه می‌دهیم. تئاتر تاجیک در طول موجودیت خود برای تربیت معنوی و اخلاقی جامعه و قناعت فرهنگی اهل کشور نقش مؤثر گذاشته است. 7 نوامبر سال 1929 تئاتر تاجیک تأسیس یافت و امروز 91 سالگی آن در تئاتر دولتی اکادمی دراموی با نام ابوالقاسم لاهوتی با اشتراک هنرمندان تئاتر تاجیک تجلیل شد. از جریان تجلیل برگزاری روز تئاتر تاجیک همکارمون فردوس حیدرعلی گزارش آماده نموده است. از تأسیس تئاتر تاجیک 91 سال پر می شود. تئاتر تاجیک از آغاز پیدایش خود رسالت خود را همچون آینه زندگی، انعکاس کننده حقیقت حیات و هدایتگر آدمان به سوی نیکی با ثبات اجرا نموده ایستاده است. خوشبختانه مخلصای تئاتر احساس میکنیم که نهایت زیادند. امروز همه خیلی تماشابین با ذوق اومده ایستاده است. این امروز ببینید بسیاری از همین تماشابینا از کسب بلیط خرید ایستادن. این برای ما کارمندان تئاتر، برای ما مردمی که در ساحه فرهنگ یک خوشبختی است. تجلیل روز تئاتر تاجیک در ایام استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به عنعنه نیک تبدیل یافته است. در این روز هنرپیشه‌ها، کارگردان‌ها، درامانویس‌ها، رسامان، بسته‌کاران و خلاص تمام اهل تئاتر کشور جمع آمده اوید به دستاورد و کامیابی‌های ایجادی خود، برد و باخت و نقشه‌های آینده ابراز عقیده می‌نمایند.
мақсади асосии театр ин аст ки идеологияи давлати худро пеш барад ва ба мардум бурда расонад. рисолати мо ҳунармандҳо дар саҳна намоишҳоро гузорем ки ҳатман барои насли наврас тарбиявӣ бошад, онҳоро ба роҳи дуруст ҳидоят кунад. театри лоҳусӣ ҳамчунин вазифаҳоро дар бар дорад ва намоишҳое ки гузошта мешавад ҳатман анами хислатҳоро дар бар доранд ки ҳатман бояд насли наврасро мо бояд ба роҳи дуруст ҳидоят кунем, тарбия кунем. таҷлили навбатии рӯзи театри тоҷик дар театри давлатии академии драмавӣ ба номи абулқосим лоҳутӣ низ дар сатҳи баланд баргузор гардид. 91 سال مقدم 7 نوامبر سال 1929 اولین بار تئاتر حرفه‌ای یعنی تئاتر کسبی تاجیک صحنه خود را برای تماشابینان باز کرد و از همون سال سر کرده ما همگان هنرمندان و بخصوص مردمی که شیدای و دلگرم کسب تئاترند هر سال این جشن را پیشواز میگیرند چون این روز تئاتر است، روز تئاتر تاجیک است. дар рӯзи театри тоҷик ба тамошобинон намоишномаи тозабунёди хосгорӣ аз рӯи асари антон павлович чехов манзури тамошобинон гардид. муҳтавои асосии намоишнома аз истифодаи босамари вақт дар зиндагии инсонҳо иборат мебошад. ҳадафи таҳияи ин саҳна дар он буд ки то инсонҳо аз гуфтори беҳуда дурӣ ҷӯянду вақтро ғанимат дошта аз он дар ҳаёти худ самаранок истифода баранд. дар саҳнаи мазкур ҷавони диллодае барои издивоҷ ба хонаи духтар меояд. бояд дар муддати кӯтоҳ мақсадашро ба хонаводаи духтар фаҳмонад, аммо мавзӯъҳои гуногунро пеш оварда ҳатто баҳсро байни якдигар ба вуҷуд меоранд. аммо баъди фаҳмидани қимати вақт мақсад ошкор мешаваду намоиши мазкур ба кулли тамошобинон писанд омада бори дигар барои ҳозирин арзиш доштани вақт ва баён кардани мақсадро дар зиндагӣ бозгӯӣ намуд. театр дар баланд бардоштани фарҳангу маърифат ва боло бурдани сатҳи ҷаҳонбинии мардум ба хусус насли наврас аҳамияти басо бузургро доро мебошад. дар охир ба ҳунармандону кормандони театрҳои касбии тоҷик нишони аълочии фарҳанги тоҷикистон сипосномаву ифтихорномаҳо ва мукофотҳои пулӣ тақдим карда шуд. фирдавси ҳайдаралӣ, умеди усто, ахбор. با افتخار روز تئاتر که همساله 7 نوامبر تجلیل کرده می شود، در تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جانوی شهر باختر جمع وسیع فرهنگی برگزار گردید. همزمان هنرمندان تئاتر نمایشنامه نوی بیژن و منیژه را از روی اثر شاهنامه ابوالقاسم فردوسی پیشکش تماشابینان نمودند. گزارش عبدالرازق عزیز از شهر باختر. طبق اطلاع فرهنگشناسان 7 نوامبر سال 1929 نخستین صحنه‌های تئاتری در تاجیکستان به فعالیت آغاز کردند که آن را همچون روز تشکیلیابی تئاتر تاجیک معنی داد می‌کنند. از همان سال‌های این جانب هنرمندان صحنه تئاتر نمایشنامه‌های گوناگون را روی صحنه آورده در غنی گردیدن معنویات جامعه حصه ارزنده می‌گذارند. هنرمندان تئاتر ولایتی موسیقی و مسکوی به نام عطا محمد جان فیشری بختر در روز عید کسبی چاره‌بینی وسیع فرهنگی دایر نموده نمایشنامه جدید را پیشکشی تماشابینان گردانیدند. ما هنرمندان را فقط می‌سزد از پی ایجاد شویم، نمایشنامه‌های بهترین را روی صحنه هنر بیاریم و نمایشنامه‌های اثرهای دراماتورگی ملی و دراماتورگی جهانی را برای ملت، برای مردم بیافریم. نقش‌های جالبی و دیدنی را طوری معلوم شد تئاتر ولایتی موسیقی و مسکوی به نام عطا محمد جان فیشری بختر نیز در رشد فرهنگ و هنر تاجیکستان و سایقل تئاتر تاجیک حصه سزاوار دارند. امروز در این بارگاه هنر ده‌ها نفر هنرمندان جوان و سابقه‌دار کارگردان‌های صاحب تخصص با تهیه نمایشنامه‌ها و صحنه‌های تربیوی خاطر ساکنان ولایت ختلان را بالیده می‌گردانند. روی این صحنه تئاتر اسپکتاکل‌های دراماتورگ‌های معروف جهان شکسپیر، شیلر، آنتون پاولویچ چخوف و دیگران تهیه گردیده شهرت این صنعت والای ملی را محبوبیت خاص بخشیدند. تمام تئاترها خیلی پیش رفتند. برای ما بینید چقدر بینای زیبا را پیشوای ملت پرزیدنت ما تحفه کردم و ما همه هنرمندان از این خیلی سپاسگزار هم هستیم و این ما را وادار میکنه که ما مهنت خود را، فعالیت خود را دوچند کنیم و نمایشنامه های نو به نو صورت‌های تازه را ایجاد کرده پیشکش مخلصان خود گردانیم.
من آرزو میکنم که تئاتر ما همیشه پر از تماشابین باشد. تماشابین مخلصان ما همیشه از حال و احوال ما، از ایجادیات ما باخبر باشند. واقعا هم طوری معلوم شد روی صحنه هنرمندان تئاتر رویداد و حادثه‌های روزگاری امروزه را تجسم کرده خصلت‌های نفس پرستی و دیگر عمل‌های رذیلانه را مذمت می‌کنند. هنرپیشه‌ها، کارگردان‌ها، رسامان، بسته‌کاران و در مجموع اهل تئاتر ولایتی به نام عطا محمد جان پیشر بختر تمام دستاورد و کامیابی‌های ایجادی خویش را از شرافت استقلالیت و تحکیم وحدت ملی همچنین آبادانی سرزمین ارزیابی می‌کنند. дар осорхонаи миллии тоҷикистон ба ифтихори рӯзи театри тоҷик намоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони театр таърих ва замони ҳозир баргузор гардид. дар чорабинии аҳли илму фарҳанг аз нақши театри тоҷик дар ғанӣ гардонидани маънавиёти мардум ёдовар шуда мутобиқ ба завқи бинанда таҳия кардани намоишномаҳоро зарур донистанд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. намоиши аксу мусаввараҳо имкон фароҳам овард ки ҳамагон бо натиҷаи фаъолияти театри тоҷик дар 90 соли охир шинос шаванд. дар маҷмӯъ 73 адад экспонат аз қабили мусаввараҳо, диплому сипосномаҳо, грамотаҳои фахрӣ, ҷоизаҳо, мукофотҳои давлатӣ, аксҳо, албом ва китобҳои соҳавӣ пешниҳод шуданд. дар тасвирҳо таърихи театри тоҷик ва ҳунармандони асили он инъикос ёфтааст ки дар маҷмӯъ муаррифии ҳунару фарҳанги миллат дар арсаи ҷаҳонӣ мебошанд. дар ин чорабини аҳли ҳунару фарҳанг иштирок намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун эҳёгари фарҳанги миллӣ дар намоиш муаррифӣ шуда, аксҳои пешвои миллат бо ҳунармандони театри тоҷик ҳамзамон зимни тамошои саҳнаҳои театркунонидашуда ба тамошо гузошта шуданд. зимни муаррифии намоишномаҳои гузашта ва имкониятҳои ба саҳнагузорию сабти ҳунарҳои театрӣ, фаъолияти ҳунарии ҳомид маҳмудов барои насли ҷавони ҳунарманд ҳамчун намуна муаррифӣ гардид. ҳомид маҳмудов яке аз шахсиятҳои аст ки дар ташкили аввалин театрҳо дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон, аввалин дастаҳои ҳунарӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон нақши хеле бориз дорад ва бевосита инро асосгузори театри касбии тоҷик низ унвон менамоянд, чунки ӯ бештари ҳунармандонро аз шаҳрҳои бухоро, самарқанд ба шаҳри душанбе ҷалб менамояд ва ҳамзамон аввалин намоише ки соли 1929 ба намоиш гузошта мешавад ин 7 ноябр буд. ба ҳамин хотир мо ин саҳнаро ҳамчун саҳнаи театри тоҷик мо ҳама сола таҷлил менамоем. ҳамзамон 9 адад мусаввара ки дар онҳо рассомони машҳури дунё симои ҳунармандони тоҷикро ҳангоми иҷрои нақшҳо тасвир кардаанд ба намоиш гузошта шуд. ва ҳаминро бояд ёдовар шавам ки дар қисмати аз дигар намоиш мо мусаввараҳои рассомони машҳури тоҷикро пешниҳод намудем ки онҳо дар асарҳои худ чеҳраҳои ҳунари тоҷикро ҳангоми иҷрои нақшҳои гуногун офариданд. аз ҷумла асари рассоми машҳур Лисиков ки ҳунарпешаи халқии иттиҳоду шӯравии асли Бурҳоновро бо чеҳраи хеле ҷиддӣ офаридааст. театри тоҷик дар тӯли фаъолияти худ тавонист бо таҳияи намоишномаҳои ҷолиб дар тарбияи маънавии мардум ва муаррифии ҳунари асили миллати тоҷик нақши бориз гузорад. зимни ҷамомат ба муносибати рӯзи театри тоҷик ҳозирин аз нақши ҳунармандони асил дар рушди театри тоҷик ёдовар шуда барои ҷалби таваҷҷӯҳи ҳарчи бештари бинандагон мутобиқ ба завқи омад таҳия кардани намоишномаҳои навро зарур донистанд. Нуралӣ Сафомиддин, Умеди Усто, барои барномаи ахбор. бо мақсади дар амал татбиқ намудани ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонии мамлакат ва дар ин замина тайёр намудани мутахассисони баландихтисос дар назди парки инноватсионии технологии донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб 6 адад маркази таълимии тренингӣ аз қабили коркарди меваю сабзавот, қаннодӣ, коркарди растаниҳои шифобахш, заргарӣ, дузандагӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ба фаъолият оғоз намуданд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кӯлоб. дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб дар ҳошияи эълон гардидани 20 соли омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ дар соҳаи илму маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2040 тадбирҳои зарурӣ андешида шуда пайваста амалӣ гардида истоданд. яке аз масъалаҳое ки дар самти баланд бардоштани сатҳи тахассусии мутахассисон мусоидати комил карда метавонад ки аслан донишкада мутахассисои соҳаи саноатро омода менамояд, ин тавсияи корҳои илмӣ таҳқиқотӣ, ҷалби ҳарчи бештари донишҷӯёну олимону муҳаққиқони ҷавон ба корҳои илмӣ таҳқиқотӣ ва ба таври васеъ ба роҳ мондани раванди корҳои ихтироокорию навоварӣ бо мақсади дар истеҳсолоти ватанӣ ҷорӣ намудани дастовардҳои илмӣ, зимни он
نوئل گردیدن با استحصال محصولات اینواسیونی و رقابت‌پذیر در بازار جهانی می باشد. در نزد پارک اینواسیونی تکنولوژی دانشکده 6 عدد مرکزهای تعلیمی ترینینگی از قبیل کارکرد میوه و سبزیجات، قنادی، کارکرد رستنی‌های شفابخش، زرگری، دوزندگی و رشد هنرهای مردمی کشاده گردیده فعالیت منظم دارند. در دانشکده هر 3 ماهه آزمون بهترین لایحه اینواسیونی و دریافت جوانان صاحب استعداد برگزار کرده می شود که در آن دانشجویان لایحه اینواسیونی خود را تهیه و پیشنهاد هیئت کمیسیا می نمایند. در آزمایشگاه‌های آن دانشجویان و استادان دانشکده پیوسته کارهای علمی تحقیقاتی خود را انجام داده آنها را برای تطبیق در استحصالات به کارخانه‌ها پیشنهاد می نمایند. روند کارهای اختراعات و نوآوری به طور ثمره بخش برها مانده شده مرکزهای اختراعات، پتنت‌خانه و سرتیفیکاسیا، رشد کسبیت، جستجو و دستگیری استعدادها عمل نموده پیوسته آزمون‌های اینواسیونی دانشجویان و استادان اختراعکار بهترین دایر کرده می شوند که این باعث توجهمندی استادان و دانشجویان می گردد. در دایره نقشه چهاربینی‌های کارهای علمی تحقیقاتی زیاده از 35 دانشگاه و دانشکده‌های بیرون از خارج کشور در همکاری قرار دارند و در چارچوبه همکاری‌ها ما موادهای علمی، کنفرانس‌ها و عموماً برنامه‌های تعلیمی و دستورهای متدی تهیه و پیشکش عامه می‌گردانیم. در نزد یک قطار کارخانه‌های صنعتی شهر کلوب، فیلیال‌های کافدراهای تخصصی از جمله کارخانه شیر، جمعیتی دارای مسئولیتش محدود اوریون رستم، اقلیم، ریاست استانداردیزاسیا مترولوژیا و ناظرات سودا، کلوب تکستایل، کمیته بخطری عضوقواری و شبکه‌های برق منطقه کشاده گردیدند که دانشجویان درس‌های عملی، آزمایشی و تجربه آموزی خود را پیوسته در آنها می‌گذرانند که این حالت برای بلند برداشتن درجه تخصصی متخصصان آینده زمینه با اعتماد می‌گذارد. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب، اخبار. بیننده‌های عزیز و گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتون بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم.